girls. Yep. Go. Okay. Mau về tụi mày. Okay. Hoa phong ngon tụi bên monitor hen. Để tiêu. Okay. Okay. Kore whakawawā vea tueni. Pea me tō taha kong ne tau he ngai mea ngāu e o whai ake tau ngai whiauhi. Na e tahana ne tō e ai pāmu koe o whai ake puna koe high jump. Ka takau ofisiale ne a whi kumire vai pāmu pe ko whia ka kamata e tau whiauhi. Kamata lele mita tō luafe senior girls. Lele takai e fitu. Tahawa. Kata paspasi atu e fufua evento e ahoni. 3,000 meters senior girls. Tahawa. Lolotonga ko ia ko e kore whakawawewave atu. Ko e pamu koe o whai ake puna high jump. Na e tahana ne tō ia ne af. Ko kai ke ilo pe tuku ia ki whē. Hei kai ke lava ai whiauhi, kai orewa ke mao e mea ngāu e koe ni. Tahawa. Taho. Whoa. Ui atu ke kau ofisiale o puna akau, pole vault, o stoton ke mau iloto taimini mo kau whiauhi intermediate boys. Kai ata pe moa ke toe hoko atu. Ai o atu ngai whamatala hanga tonu ko ia me he mala e teu whaiwa. Ko hi ko e hoko atu e de aho hono ua. Kore atu ke kau ofisiale. O e sipoti hono hiwango fulu maa wha ko ia. O ngahi kolisi o taimi me ke kamata whiauhi kamata. Ai ko aho ko ia e tōmu ia tu. Aho ni. Kai ke kāu ia. Pea te tau kau whataha toi pe he ngahi iveni ko teu atu ko ia. Ki he aho hono ua. Mana tui whoki na e toloi mai me ngahi iveni a aneafi. Ke toki whakahoko moia i he ahoni ka tau tu whito nia ki loto malae. Pea pe whoki ki he uraki whaki me tari. E toki whakahoko moia. E he ahoni ia na e toloi mai ko ia me aneafi. Ko e tuko e taimini loto malae ko lere takai fitu. Ko lere mita e tolua feia ai whanau whiwhine sinia. Ko nau tolu ene unau i loto malae e taimini. Aia ko e taimini ko toe nau takai ko ia e ono he taimini. Toe nau takai ono he taimini. Ai lere ko nipa o kei taki ai up for all. Kei taki up for all. Hoko atuai Queen Charlotte. Pe foki tau whaahau pilo revu. Queen Charlotte, pea ukiai pe mo takui lau, tonga hai, eua. O whatonga i ke teunga o eua he ahoni uhange unau toe mafuri nau tolu o lanu maruni. Kua neafina nau lanu pulu, koe ahoni, ko ki toi ki foke a eua o lanu maruni. Hange pe ko nau teunga anga maheni. Aia ko tui pe ko nau whetongtongi pe ango teunga ko ia i he aho koe ni e wha o unau kau mai ai. Ko i foke ko lisi pe ua una hau koe ni. Ko e wa hai pe moho whakahau. Aia ko e lanu ko ene awhi ko e lanu pulu. Ka ko ahoni mau lanu marunia e wa ia i ahoni. Ka ko e anga e tu he taimini alo maarie. Langi maarie te whaiwa i he houani. Pea ko osi ma opo ngahi tēni tia e ngahi ako. E whoki ki he grandstand ko kamata ke ma opo mo grandstand ia. E kau pou mo kau tang whanau nau i heni. Ke nau kau whataha ko ia mo ki tau tolu i he ahoni. Wata be foke whamalo lahi e be foke hen ke tau ngahi kau taha. Pou mo e tokoni mai koe ke whamafola koe ni o tau sipoti. Ko e whamalo ki he Pacific Forum Line, PFL. Be foke whamalo ki he Real Tonga Airlines. Ko e Tonga Health Promotion. Lolo Tonga whiauhi loto malai taimini track events. Lele mita tolu afe. Restaurant and catering. Senior girls. Be foke whakatou mafi finance. Lolo tonga taki atua up for all. Toi takai ni ma. Toi takai ni ma. Ma fo ke te takai ni ma. Queen Charlotte. Tolu ma takui lau. O hake e tau
lisi ko ia o e kau whiau Wha mai tau whahau pilo levu mo kolisi kuinsalo. Tu e taimini ko ngā kolisi pe a o mai taimini mo kuinsalo te o whika ua ia to e takai nima a o mai mo takui lau ki he to e takai nima a o mai pia mo tau whahau pilo levu mo kuinsalo te taha hono ua ki he to e takai nima tonga hai enu a o mai mo ia ko discuss intermediate girls to e takai e nima pe foki ki he hoko hoko atu ka ko si long jump midget girls ke Pilo haka apou ia taimini ki he mita wanga ni manoa aia ko e ne hauia ana ke to takai e wha ia ai taki ko taki e taimini na mimi wa mamaa ki nai hamita e balunoa balunga fulutupu ki he wa mo te au ai wa mamaa e ula ki mo ua taimini ai ko e ke taki pe up for all ko do takai ma apou ia mita wanga au tuliki ko ia ki tokalau hake Turike ni oku ala ke ipe he tafa ki ko ia oku ia ko ia a kunsalo te tafa ki faka tokelau ha o ipe motoloa pe ko takuilau i he tau potu taha ko ia ki tokelau hi fo age va fa mai tai mina fo ia ke hanga tonu mai ko ni ki he tepi ya o mai ki ai ko to e takai fa le vai ka pa ya o mai ki tepi hen ai ko mita tolua fe ko e fanau pe fine ko takai e fitu fa fofonga kolisa fo kamata ko tobe me wange au tatau pe mo mita ni mafe e hoko atu ko ia ni mafe e fanau tangata lala ni mo open ni mo national ta ko ni ko afo ni ko ma ke te pi dai mini au ma fo ni kolisa kuilau mo kolisa kuinsa to ni kai fa ko uani mo tolu kuna fa fi ma he dai mini va wa anga mita te au takuilau pe mo kunsalo te ko ua ia mo tolu he taimini matu ko ngahi lere ko ni ko final pe ai ko kola siliva poloni se ko ulaki wa tolu pe ia afa tuna wai he taimini i he tafaki whakatonga ako si afa mai afo he tafaki whakatonga hahake ko tolu ngeau ia ai ko ulaki wa tolu he taimini ko fika fa ni ko tau fa hau pilo levu ko ni wa mai moia to ni takai fa kunsalo ten hono wa mai to ni takai fa ka ko si ofi te taimini Afrika ulaki ko up for all i he mita e wang au he tuliki ko ia tokalau hahake ai ko e tuliki ni o ai ko ia ai na he kolisi ko la venga mali e na ia ina to le tuliki ko ni afe mai And we're currently in the 3,000 meter long distance run for the senior girls. This is the first event for the second day of the 94th annual intercollegiate sports competition. I'd like to ask the following field events if the competitors could please make their way onto the field already. We should be competing already in the following events: midget girls long jump, junior boys triple jump, midget boys high jump, intermediate boys shot put, intermediate girls discus, and intermediate boys pole vault. Shot put and discus are currently underway. Would like to ask the other events if you could have the competitors please make your way onto the field at this time. Kono tuli mai kun salo te ia ke ma mai ua ko tau fa hau pilo levo ku he ua e tolu kata ki he tolu ka kono na fa fio mai ko ke te pi to ta kai tolu kono fa la ka ma kun salo te te mini ofika tolu fa la ka ma kun salo te ofika tolu ka una wa mama au pito na tolu ia o sia te mini ko simita te au e wa mama o ia ai ua ki mo ua he te mini afe hake he wange au up for all he taimini o sma o hake ia fa mui taha ai ko eua
We'd like to thank our sponsor, one and only sponsor for the 94th Annual Intercollegiate Athletic Sports Competition, for your generous donation of medallions, trophies, official t-shirts, and drinks, an additional monetary with a complete and total value of 30,000 paanga. Thank you, Coca-Cola, for making a difference in this year's athletic sports competition. We also would like to thank everyone here at Teuwhaiva Stadium for promoting a smoke-free Teuwhaiva and for keeping Teuwhaiva clean and green. Let's continue to keep it that way and uphold the spirit of sportsmanship, which is truth, joy, and peace. Toe tau takai ua I hele mita te wafe ai whanau whiwhine na lahi pe the senior girls. Ke taki pe he whawhawhonga me he up for all college. Ko tolu en ko kunsalo te ni toki ofio mai ko ni ke vai ua mai. O hanga tonu. Ko ni kwa mai ki ai. Ke te ko e ua ko ni ku he tu ko kunsalo te. E fala ka ke ia. Halo pe ko tolu ia tai minia. Ni fala ka ko ia. A e ua ko ia. Age ka ko ha o ni ke tai fra o si he tai mini. Ai uluaki. Ko ni ko apfo o ni ko sa tonu mai tai mini. Ha o ke tai fra o si. Mita to afe. Ai whanau whiwhine lalahi sinia. Tarai Fraus. Koe kisa fo o. Me tari koula. Ka koe toi tarai taha. Tarai Fraus. Tarai Fraus mita tolu afe senior girls. Ke taki pe up for all. Kage koe ne tu uia. A fo o na wa fa ka tolu toi ki hiki ko fa tonga toi ki hiki a fo ia. E toi ala ko pa fo ia te mau ai ua mahalo. Ko ni ko ua ni wa mai ko ni ko ua ni hanga tonu mai ko ni ko takuilau ia. Ai ko mau ia ko ulaki pe a fo ua ni ko takuilau ni ko ni fa wa mai ko moia ke takai fra o moia. Kalis takuilau to e takai taha. Takai frausi moia takuilau. Tako afo na wa fe mai te ni manoa tai min. Fa fa takuilau ia malae. Afe mai fo ko ha ni ko hato no ke te pi ni ya. To e mita te au, to e hiki mai. Afo. Allo ai be ke te pi. Kata pasfasi ata afo. To hiki mai. Mita tolo afe senior girls. Tai kia hato holo to hiki mai a fo ai ko uluaki enu tawa o ko kia tai mini. Ko uluaki me tari koula ahoni. O mai ke te pi tai mini ko uluaki ko a fo. Malo. Ai ko uluaki ia. Ko to kilere mai ka tama ko ni ko na to takai fra o si ni na tolo. Ko fika wa kolista kuilau. Ko ua he tai mini ko to kia fe mai he wange au. E to lau ha ke ko to kia fe mai ko ua ia. O si malo lo le re uluaki he tai mini. Wakai ko ke filmu ko ni afo o. O mahino o pito I hono I vi bla. Fiti au pito. O ku kai peke ha ne to to ana ia malo lo ku tu pe to lu lo pe lo malae. Ka ko ua ni ko takuilau. Ko ni wa fe mai ki hanga tonu he tai mini. Hau ki hanga tonu. Ko e ua tueni. Ki bahal ko e ua o ki ka tolu.
Ko ua ni tai mini. Ko nu wa mai ki mita wanoa takulau ia. Ot ki te pi tai mini. Ko ua ia ko takulau ko tolu. Ko ki wanga o lave I ko ria hona ni ku ha ko ni tai mini. Pe ko ia I pe ku tolu pe ko eua ko ku tika fa mai. Takoia ko ria hona ia tolu kataki ko eui favava ke ka oficiale o mala short put Desmond Napa Daniela Manu pe amo Seremaia ko ia ko mai no tu ko ia ki loto mala e área de feaui no kuia Korea ka Seremaia o mautaria to ka oficiale ku loto ke tepi fua o feaui ta ko luaki wa tolu ya tolu ko ya ai fana fe fine fano ngo mai a feitu apo fai vani mo iai Desmond Napa Daniela Manu ya mo Seremaia Korea tu Seremaia ke fa va mai mo tepi go fua ke feaui ko tu ngai ku tawa mai ke tai mini ko ka feaui ni una o statali loto ko Italia tu pe ke au mai ka oficiale fana o fe fine la lahi au pito pe mo national pe foki ke tolua fe ai fana tangata loto kata ke o kwai Korea tu ya kahiria to kopa tu le baia ko mai fa va mai ngai feaui ko hinga ko taimi ma fe ai fana tangata la lahi mo la pito mo openi na e faamu tu foki taimi ni le I fa ta ne ngo ku fa mau ke ipe ka o ku lere whakataha I pe ai openi a pe mo national. Na tau tuku ane a fe tolu te tau tuku e aho ne to o songo full me tolu. Wete whanga maari ke nau lere whakataha. Ko si ni a pe u lere ke he. Ko hui ki tokotola hi anga nau tolu ia I he kau fe au hi. E ko mita e ni maa fe ia ko e taka ia e tahaua. Mita ni maa fe ko taka ia e tahaua. Kamata pe me wange au. Kamata pe me mita wange au. Ke tuku e pouli. Nau me poka ke te pi. Ko tau whanau fe fine, fe mau ke na wa o ke aho ke na ngahi api. Ko taka e fitu. Kamata me he wange au. Me tuli ki whaka toke lau. Ko ane afi. Ko nea mai ko te te pi. Piki atu e kau polisi e whanau fe fine, unau ke inue. Pouli ko whenga ki api. Takai ko ia ngahi lere. Takai lalahi ko ni. Ko kore atu. Lorotonga ia I tau tolu. Tau ngau e whataha. Nange pe ko ia ko tu ko o polo kalama. Nga even lere ko ia I ahoni. Puke ate kaureka ki olunga pe grandstand pe ko feitu o ke me ai. Ai ko he tolo hanga tolo. O te na wainga holo he treki. Whai ngahi fe au hi. He tolo mita te au. Malo whafofonga me ako maolunga tonga. He tolo te tau hoko ki ai pia. Osi he tolo. Te tau hoko rewa ki he lere whange au. Lere takai taha. Ya ko ne osi ko lere takai taha te tau hoko rewa ki lere mita te au. Mita te au. E tok tātu kua ki ahoni e whainolo o e lere fuka takai taha. E ko lere fuka koe na e whaka osi ake ane a whi. Ko ia e whainolo ko he ahoni. Lere fuka takai taha. E ko anga ia tu o e ngahi I veni o ku whakahoko hoko atu ki tau kau whakatahai. I he ahoni. I he aho hono ua ni ku tau whanonga ai. I he spoti ko ni hono hiwanga fulu maa wha ni o e ngahi tako o tonga e tau kau whataha toi mo tolu o kia e kore atu me kau ofisiare ko ni i ngahi kuwhelawe I ngahi field events ke kau pure spoti whakatoanga iange o kia e kau whiaui o stariui o lavange ki loto malae ke ngahi feitu o whaiai whiaui pe anau toe puri anau tol me ai. Mamata he ata. Kore ke kau whiaui no fo mao e feitu koe o whae whiaui. Oua e toe aluholo. Ata hanga tonu. Ko ne ui pe kau whiaui o kuke iai. Kore te kau ofisiare. Pe koe Facebook. Ka pau kuiahan kau whiaui o postariui pe anau toe puria. Turi au pito nau tolo o te nau te kau whiaui. Kau whakatahai. Pau ke nau no whamau I ngahi feitu o whae whiaui, tau te fito ke ngahi field events. Aho koe ni wha, koe ni tau whanonga ai. Aho no wai, o kei tatari e taimini ai whiauhi puna maa o lunga. Te tau whanonga whakatahai. O te ekpe ke maa mai ai pamu koe nai whae ake whiauhi ane afi. Koe tolua whia ai... Kua mau? Whanau whiwhine national o. Koe kua mau, kamata rewa whiauhi.
Kataki o ato e o mo e pamu o tori mei aki. Tu pelo to malai fai ake fe au spoti. Taimini. Kolet ke kau ofisiale mala e pole vault. Ai whanau whewhine. O stotonu ke kamata le vaia. Koe mala e shot put o kei tatari kau whiauhi mo konga kau ofisiale ki he tepi fua koe ni o ngahi whiauhi kore atu ka sele maia me i lavenga maalie o kuke ilo koe tepi ke mai le vaia mau kamata le va tau whiauhi malo. Ko wakai atu koe ki he tepi he taimini ko whanau whewhine o nau iai. Kange whoko tau whanonga koe ane a whina e peki i wheuno aki pehe anga koe ia o e ngā whiau. Te watu lere mita tolu afe Open Girls National Women. Ku mai whanau whewhine ia. Wai be whangi wheuno aki pehe be te tau whanonga moia. Mau mai. Ngai ka tau koe whanau whiwhine lalahi e te ngau hao koe ni. Ko le at ke tau ngau e aki pe ai ngahi huanga i he tawha ake grandstand. Kai tuku ke ata ai huanga koe ni loto mali e. Ke whahoko ai e ngahi tariui ai kau whiahi spoti mo e whaiwhatonia ai kau officials. We'd like to remind our spectators to please use the entrances on the side of the grandstand as the entrances and access in the middle of grandstand is for competitors and officials only. Fiona Popok me Diahona. Akane te whangake me Diahona. Ko Lele mita tolu afe. Open Girls. Kamo National Women. Hangange ko ya whafonga National Women. Ko Open Girls ben. Ko Sekolastika vehikite me Queen Charlotte. Maria e pui me eua. Kia mo viringia anau. Kia mo Luciane Viviri me Queen Charlotte. Ko koe ke ase Queen Charlotte hen. Koe takai fitu. Koe takai fitu. Ai lere mita tolu afe koe ni whanau whiwhine lalahi. Sini ya. Apho o ke itaki he taimini. O laukau waka uta. I hono tua pe o ki ai a tonga hai. O Grace Teo Mohenga. O nawa ia kulaki ua he taimini. Ko hoka toai ko taku ilau. Eua ena eua ko Maria e pui mo vilingia anau. He foki ki he ongo laweng a taku ilau. Ia kefi pani. Ia mo Maria Manha Apai. Ko kai mo laweng a Mari e ai. Ko Seini, patongia tau. Ia mo lia hona ko agane te whangake. Wawhawhi mai taimini he te au ni manoa. Te whakatoka lau koe malae. E itaki mai pe i mua a Apho o ko laukau waka uta tonga hai ko Grace Teo Mohenga. Ulaki ua he taimini. Wawhiofu mai pe mo e kulupu naki mawahe mai naua e ki mua. Ka kuofu mai pe mo e kulupu hono ua i hona tua wa mama au pe na mita e hongofulu. Ka koe nau whanonga mai eni ki he tepi ke toe takai e ono. Awak mai ki tepi taimini laukau waka uta o Grace Teo Mohenga toe takai e ono. Sa o tukia toe ngā toe takai ono. Takai e fitu toe takai ono taimini. Maamari e penau tō. Nau wawhia te taimini he whakatonga.
aha ke mala e turiki ai tolngeau ia a fo wai au ki baba ma fo ia laukau wakauta a fe o fe te taimini ala tu sai school aha ke ia hona ai go hanga tonu ia. And we're currently in the Open Girls 3,000 meter long distance run. We have about 6 more rounds for these competitors to complete before we finish this part of the competition. This is one of the hardest events in athletics, as it requires a lot of determination and perseverance. And these competitors have prepared well for this year's sports competition, and we wish them all the best. Field events that are ongoing are the discus, discus throw for the intermediate girls, and shot put for the intermediate boys. This is a call out to all senior girls for javelin throw. Senior girls for javelin throw, please report to the marshalling area right now. Fiona Hopok to ni takai ni ma o si takai mai to ngau te mini uraki wa to lau kau wa uta afu o Tevita Fauluku kata ko siwa ki he fika ko ni ai takai le mita to wafe pe tonu e matai fika tu wai kau le ko ni ngau alu pe hel me va o fi pe ko va mama uraki ki he fa mu taha na va mama ka mita te au ka tai bini ko ni wa fa mai he wang au ai uraki wa tolu e mata tau be na va mai ko uraki wa tolu ko ia tan ki senior girls javelin throw senior girls javelin throw fe ma ke mo tali ui ke marshalling e tai mini tali ui ke marshalling e tai mini sei ni patongia tau me la venga mari e fica fa i holomu ya te peki mui a te mohenga i fica nima e tonga hai ne mai kata ko vakai ia tu pektoto ke tu e matai fica ko na pektoto ke liu ke fa patongia tau me la venga mari e o ha o hanga tonu ko ni e toi e takai e fa o fio matai mini ke te pi lau kau wakauta afu o ke fipani ke amo maria manfa pai takui lau laki wa tolu ia tika fai na hona tua ko sein fatungia tau la venga mari e preste mohenga toka hai wa mai moia tau mahino pe laki wa tolu nau lele pe i he o mata tau pe en manga nau lele tau afe afu mai tau ngau te whakatonga hahake fa wa mai to nga ka lele ko ni to na takai e fa ai go ko mu mu yende ko ni ya o mai go ni ko e wa ya ali ngali pe ka ke to lava e wa ko ya maria e pui ya fa de be ko to mala malo ko ki wa to lu ni ko na to e takai e tolu o fio fe na to le wa nga o he tai mini a fe mai no ke mata tau pe ai uraki wa tolu lau kau waka uta apu o malo kolisko tupo ke fipani pe amo maria man papai takui lau e ua mo tolu na wa fe mai tamini ka hanga tonu
Kataki pas-pasi atu pafofonga kolisa fo. Pe ai hon. Lagi hari dia. Open girls. Hari dia pe mo honi. Ke aloma dia le pe. Ko tu nau fa mai tai mini. Mai ke te pi tai mini to e nau takai e tolu. Ko ui fra o sa takai tolu. Me he tolo sika. Lau kau baka uta apfo o. Senior girls. Pani be mo Maria man ha pai me. Ko ni ko na mau ki loto malai ke kamata fe auhi. Ya ha kau fe auhi o ke fanongo mai te kai ke loto malai ka ko ke ostariwi. Fra ba bele ba tai mini loto malai. Ko ste mo henga to hai to mo ni takai tolu. Se kone tolu me heni ko kamata ya. Ko ni ko apfo o. Ko ki ununa te tai mini. Mavahe atu ai ulaki mo wa. O lau kau waka uta a fo'o pea mo kefi pani me takui lau manu te ki turi atu pea mo Maria manu hapai kore atu ke kau pure spoti laki wa tolu pe ia polo kalama ko tolo sika ko e senior girls ia tai mini ke nau takai whaka fulu ko e toho mai ko ne mau pe ko ni ko kamata ia ne ongo ke hoko ongo fulu tau turi e tau tai ia pea mai wangau Koi pole vault, pe koi puna akau, na e ui atu ane nai ange ton ke tau kamata he hiwa, na e te kai ke lava ia o kamata. Koi ni ko fotutu mai e puna maolunga, e to e tatari atu e tau pole vault a tau. Tau tau pe foki ngahi lere ko ni o kulere, mo ngahi au ko i loto malae, ko e puna akau, teu, puna maolunga, mo ngahi puna loloa, me ta whakahaha ke, whakatoke lau ke ngahi tolo, Triple champ ai junior boys mala e fika wa he tai mini kagoni ko e kaurere laki wa tolu open girls ha o he tai mini wa fa ko li sa fo ke taki atu ua motoro atu takui lau ua to e takai e ua to e nau takai e ua lau kau waka uta kefi pani Pea mo Maria man hapai. Malo fafofonga ako maulunga tora la venga malie. Lau kau waka uta ko ke taki. Pasi atu. Na wa fa to mi hetol ngau hetai mini. Ko e fani mo ni mai ni to hai pea mo la venga malie na to ya wat mo nawa to dan takai ua. Kako ulaki lau kau waka uta apfu o ua te taimini ko kefi pani pe mei takui lau kako tolu atu pe ko Maria man hapai ai pe mei takui lau ai pe lau ke ulaki wa tolu pe kau nau ki wa mama he taimini ke he ni mo ngahi takai ko i moana nau wa ofi ko nuku nau toi ki wa mama o mama o nau to he taimini mei takimita nai e hongo fulu nau wa mama o ulaki ua tolu Awa fe mai he tolu nge au, he wange au. Longa apito pe taki a lau kau waka uta. Oku kei toe pe honoi. Pe foki ki he ua mo tolu. Na kei toe pe. Oku mahino pe ne alu pe ke si yang. Ha uen ke takai whaka osi. Ha fe mai taimini hanga tonu. Ha u ke takai whaka osi. Kei taki mai pe tai mini ko lau kau waka uta me apfo o. Ihono tua pe to mita e wanoa ki hono tua ko i waia ko kefi pani me takui lau. Toi ai takai taha e wanoa ki muia e fika tolu. Ai senior girls. O Maria man hapai. O kei taki mai e whafofonga me apfo o college. Takai whaosi. Apfo o lau kau waka uta ko i o kei taki e tai mini. Takui lau college. A o mai tai mini ke te pi pia mo fika ua kefi pani me takui lau. Toi enu takai taha. Ko whawhawh mai tai mini ke te pi. Maria man hapai ko fika tolu ia. Takui lau. Toi enu takai taha. Takai whaosi. E hoko mai ai. Ia whiawhia ke tai mini ulaki. Puna he tolo. I he turiki ko ia apu o. Ka whakatonga haha ke. Toi ki i
Koia kole atu ke kau whiauhi 100-meter hurdles ke mau teu mai I he lava koe ngahi whiauhi lele mita loloa koe ni. Ka koe ni koe ulu aki e ni au tau hanga kia he taimini. Moi ua mo tolu. Mange uku ki vawe tuli ata tonga hai mo lawenga mali ke tolu. Ka koe ulu aki toe mama oange taka e mamahi a koe ulu aki he taimini. Mei he ua, pia pefok mei he ua ki he tolu. A whea mai he te au ni manoa, ka whakatoke lau. Ai ulu aki. Ko lau kau waka uta mei up for all. Ha o he hanga tonu he taimini e mei mao mai pehe ulu aki e mui taha he taimini. Koni, te hiki mai. Ha o hanga tonu te hiki mai taimini a lau kau waka uta mei up for all. Ko ulu aki a ko mei tari koula ia. Ha o mai ke mita tolu noa. Mita ua noa. Ha o mai ke mita ua kulu. Ah, mai ke tepi. Ko me tari koula ia mo ikuna o me te toa fe pana ku fine lalahi. 3,000-meter open girls long distance run. Ko ua ni ko ni wa mai moia mita e whanoa. College competitor. O ke fipani me takuilau. Second place, Takuilau College. Mai ke mita hongo fulu. In third place, Takuilau College. Patonga yani koe ngahi lele koe ni koe lele final. Os mahino e koula Apple College. Siliva mo Polonisia Takuilau College. Mali e teu whai vai whanau. Me tani Polonisia ia. Me Takuilau ai te. Whatoanga atu ke kau whiauhi o kui loto. Koe whāni o ku kamata tolo sika e sina girls. Te mohenga me tonga hai. Whakamama o rewa me ngai whetu te mohenga me tonga hai. Nā lawe a hata. Whatongia tau. Seini whatongia tau me lawenga maari e. Ka pau ka ke kau ha whiauhi. Whawawawe rewa ko mouno whoanga. Me loto mala e taimini. Ko ki wakai atu ko ki loto mala e ane te au ko e ua pena mo ria hona na whaosi mai koe na toki a whewhe mai nahe uange au e taimi. E to linia anau pena mei e ua e a mo Fiona Hopok mei ria hona o na toki whaosi mai lere he taimini. Na takai mai he te whakatoke lau he taimini. Tau teu atu lere mita tolu afe intermediate boys. A whewhe mai e whaosi mai ko ia ai lere mita e tolu afe. Kata ke kapure spoti totonu ke tariui he taimini. Oni na whawa o mai be mona ua i he ai he tolo mita te au. Koloa pe au ki he tepi. Osi beli ai lova kono lava. He tolo mita te au koe ni hit katoa. E ai au mahu i whainolo ia i he. O ia una au mai mona o ki tepi taimini. Linia anau ewa. E foki ki a Fiona Hopok. Ia hona. Lava ia. Ai tolo afe whanau whewhine. Lalahi au pito. Whatonga yang e kau whiauhi. Koe track events. Koe taimini le taha. Le kot fo'ou kotoa ia. Koe metari koula. Koe uluake final. Koe whanau tangata loto koe tolu afe. Whanau tangata loto koe tolu afe. Tau teu atu ene lele mita tolu afe intermediate boys. Ko ki wakai foki he ni ko toko ua noa ku lele mai ko ni. Te tau toki mui atu pehe ngahi ki ngoa e lorotonga pe tau lele. Bo tau whanonga whakataha i he lele ko ni. Toko ua noa e ni.
tuku mai taimini. Kamata mai ele. Biai sione vea folau takulau. Sione vea matahau apo paula lauti tonghai. Ko Henry tu iono tailulu. Lo peki toi tu le noa le hona. Ko petelo nanseni toloa. Iriam paongo tupohai. Le sina mafule o tailulu. Kapau e tau hia ke pe foi banko ini. Tau whahau piloreve. David Livingstone tonga tupotoa. Paula Waka, Lavanga Marie, so saya kava tu Pauhai, ko Whareula Whanua Toloa. Kerepi Malamala, Lavanga Marie, Daniel Koka, Riahona, ko Malakai Manu, Tau Whahau Pilorevu, ko Tevita Koloa Atere, Sione Whiri Tonga, tu Pautoa, ko Whiawhak Talakai Atere, ko me Christian Perenato Tonga Hai. Ko kinau tolu ena, kau lere honau hingoa, ko taimini lewa, Te tau toki to'o penga hi hingoa reo koia. Whaongat ke kau whiau hi 100 meters hurdles. Marshalling i he taimini. Koua siriwa mo polonise. Na wafe mai taimini he wangi au. Te whakatokelau haha ke. Ai koe. Na wak mai ke te pi he nipe toi takai ono. Ke i taki mai taimini ko wakai ki ai ko apfo. Anga tau ko sione vea matahau ko ni apfo. Ko iau ko taki mai taimini. Taki mai e whafofonga polis apfo. Iwe whiau, iwe kaurere. Katak paspasi ate kau whiau hi loto malai. Oia, wak mai taimini ke te pi. O sione mea matahau. Mei apfo. Toi takai ono. Toi ua he taimini o kuiai a takuilau ko sione folau ia. Toloa pe hona tawhaaki ko David Tonga a tuko Toloa ko Atere e ua. Aia ko Whiawhaki Talakai. Pea mo Tevita Koloa. Ko e mo Atere ia. Kako ia ko kuputaki au kunau iai i he taimini. Iai o kutoiki Kei taki au pitope a vea matahau ia, mei apo ou. O sumawahe au pitoe me he kuluku. Ego whika ua tōna ia o kia iko ai Toloa. Toloa he taimini, whalaka maa whika ua ma he taimini. A whewhe mai ka hau ki hanga tōnu taimini ke toi ai takai e nima. E taki mai pehe taimini i mua ko sione vea matahau me apo ou. Ko iona tua i he whika ua. Ko Toloa. Ko Toloa ko kataki whatoranga iang e matai whika. Whareula whanua me Toloa ko i whika ua koe na. Ko una tu pehe na tua pe ko tu poutoa ia ko David Tonga. E korisi tu poutoa i whika tolua ki he taimini. Whika wha toi pehe na tua pe ko takuilau ia ko sione folau. Ai ko ulaki wa tolu wha e pea mongo First aid. Korisi Tonga ko Whiawhak Talakai ia. Ima tua pe mo Tevita Koloa. Ka koe ulaki ua tolua na ko kamata ke nau ki mawahet na tolu ki mua. Kamata ki mawahet na ki mua he taimini ulaki ua tolu ia. Ai au ke ka kuwawe turi atu ai ua mo tolu ia ki he ulaki. Na mawahe au pito a sione vea matahau me apo. Kone kuosi e hono tua pe ona Whareula Whanua pe mo David Livingstone. I hono tua. Ko ulaki wa tolu ia. Na unu mai taimini ke mai ke te pi ke toi takai nima. Kei taki mai ai pe tamsi me kolis apfo. Apfo Toloa Tupouto'a. Whakalaka mai taimini a Tupouto'a ia. Whakalaka mai kataki ko Tupouto'a ko na ko sione Tonga ia. Taki atu e tamasi me otu mua kolis Tupouto'a. Ia na uku whikaua mai ko he taimini. Hoko atu ke ai kolis apfo. Whakalaki ko i he taimini. Whikaua atu pehe no tua ko sione vea matahau pe me apfo ou. Whika tolu atu kolis ko tupou.
whareula whanua mei toloa. E ko laki wa tolu ia he taimini. Anu ene takai nima. Mawa he na tolu ki mua peanga unau te ki hike tō ia nau lere anau tolu. Laki wa tolu he taimini, to e nau takai nima. Kei i whalaka ke. Ko vea mata hau ena pea mo... Whatokangat ke kau whiau i koe ne o glue holo i loto. Ta om he ulaki maua. O ko lolotonga lele taimini ai whiau i tolo discus mo tolo javelin. Tolo sika. Whanua. Toloa. Whapapau i o ke mama o me ngai whitu ko ia na hoka whatu tamaki. Nau si mao mai na tole mui taha he taimini. Vave koe a lere koe a ulaki wa tolu ia. Whahoa pe mui taha ko toi taka ia e ni mā ko o si whakalaka nau tōria he mui taha. Kau ia he wawe tau pitoia. Whika tolu mai koris tu E botoa. lere ko tama koe ni apfo o sione vea mata hau. Toi taka ia wha. Ko sione. Ko whareula. Toloa. Whareula whanua. Te botoa. O sione whiwhiritonga. Ulaki wa tolu ia. Koe nau takai e ni maa nau tolu ia he nau lere. Malo kau tangata. Ulanga pe kau tamai ia ko si afe kau lere ni. Kau ke pine pe kau lere. Malo at ke kau kolo skula. Koe omma koe lere kau tama. O si laku e nau tolu ia. Kau lere koe na mui ki mui. Toi alat pena tole ke nau toi maa watu. Ai toi ngā koe ia oi kau lere. Kamata ke na honga na tolo laku e kau lere koe aki mui. Nā uofio whet nā tole taimini he mita wanga au toka lau haha ke maa. Koe kau taha koe nau sponsor tau sipoti a wha koe ni koe kau taha Coca-Cola. Koe nā kunau i whakalaka mahi taimini a tupoto aia. Whakalaka tupoto ahi taimini o ki tapi mai sione tonga. Powerade koe inu e kau spoti. Koe rea ke komiti na kuaha ngahi Powerade o mai ke whainua ke kau spot koe nukua nau tāko toi loto malai. Whareula, whanua, toloa, sione vea matahau, apfo o. Toko tolu ia koe nau laki wa tolu mai koe. Kei whiau au hi mai ai pe koris tupotoa, koris apfo, koris kotupo. Toi takai e tolu. Takai whakausi. Oku tuha te tepi me olunga ko takai whakausi. Kei takai ua kau tamai lalo. Okay, koe Eko kau mo mau he toi takai ua. Eko nau te hau koe ni toi le vai takai whaos. Kake kau ke iai pe. Ke iai pe sone me mata hau me apfo o, ke iai pe a whareula whanua me toloa, ke iai pe mo whiwhiritonga, sone whiwhiritonga me tu bouto a. Foi tolu he taimini, koe ulaki wa tolu ia. Te nau toki hau na tolu hene o takai whakaos. Kono nau wilo mena toi te whakatoke lau, te au ni manoa ai. Kei maari e mai pe whiauhi ai toko tolu koe ni. Koris tupotoa, koris apfou, koris kotupou. Anga tonu mai nau tolu he taimini, ke nau hau ki he takai whakaosi, o e nau lere. Take atu e koris tupotoa. Toi ngā ia. Koris apfou, koris kotupou. Tama tupo hai ko nau whalaka mai nau tolu ai. Toi ai takai e ua. Ko toi ne takai e nei wha. Au pehe me he te pia o me he sata. O toi takai e ua. O ke tā whawhangu ia. Ako ne tu ia koe i he taimini ia. Ako toi takai e ua.
Pango atu ke kau pule spoti ostoton ke he marshalling. Ai kau fe au hi ko ia ki e puna he tolo mita e te au. Sports masters, your competitors and participants for the 100-meter hurdles should be at the marshalling area right now. Please note that after marshalling, all competitors are to go directly to where you should be competing and remain there till the event begins. Wate kole me whamanatu, ke kau fe auhi koe hiri koe e tari ui, pe koe marshalling. O fe mau ke hanga tonu pe, ke fe tu o whahoka fe auhi, ka olewa ke whahoko. Koe toe ne takai e taha, mai kau tangata koe ni ai au nau whawhanga ai kolisi tupou toa, kolisi apo ou, pia moe kolisi ko tupou. Tae whawhangu. Koe pe whoke tae whawhangu ko uhike. Koe tu koe nau tolu koe tai mini hanga koe nau manatu moe nau whakaukau, kamata ke ki hanga o ki more. Koe ka penu te tae whawhangu ko whamanatu koe nau keilere. Toi takai whaus. Mita te au. Aia te tau hoka ki ai I he osi ko ia ai lele mita ni maafe ai open boys ka hiri pe intermediate boys e hoko mai ai lele mita e tolu afu ni maafe ai senior boys pia moe lele hiki ma maafe ai whanua open boys to hiki hake pia mo tupou toa na ki mamahe mai na oe mi a pou Afe mai na te au ni manoa tai mini imu a ko whanua toloa. Pentuli mai koris ko tupou toa. Afe mai tai mini. Toe mita te au ni la toe hiki loa mai pena ua ia. Koris ko tupou. Hiki loa mai pena ke taki mai te whanua mai toloa. Whanua mai toloa. Tonga mai tupou toa. Au mai ke mita ko pulu. Oro te pi. Ke urake te toloa. Whikaua koris tupou toa. Koe tolu e ni. Fika tolu. Oia. Apo. Ore se apo. Fika tolu. To. Koe moro ni se. Maria butuanga oi ko fika pai. Fika pai ko tapulau ko ya o mai. Kata ke koloskula. Ke mau taha ki tuiki ko ni tayuru. Oia e farofoma koris ko tu koris apo oi. Oh, ko tahu fika pai ko tayuru ko ni boss mai ko. Ya, aku fika ni mai ni ko lamari. Oh ya. Malo ati kau aku malu antonga malo. Fa malo ati kau fefine malo eta wolunga. Ako toi ko tolwa fe ka osia. Oi pana fine la lahi au pito. Pea koe lau maari e fiefia e kuna e tau whanau malo no tau hi mai lau maari e sipoti Tau hoko atu e ki e lele ai senior boys. Ai ko ne tu ia ko I he tai mini ko hoko pe ngai le takai la la. Pamalo te ngai timi spoti ki o mo tau hi mai taimi tari ui pe a moe fe au hi. O kui ai pe amanaki lele e lava ke tau
tau hige tai mi kuen ko foto mai I he polo kalama. Ini kamata koe ni e tau whanonga mai aho hono ua koe ia. O e tau sipoti hono hiwango fulu mawha kua whanonga mo ia. Toi pe ai whiauhi lere mita loloa e ua, aia koe senior boys, pia moi open boys, moi national men, pia tau tok hoko atu lewa ki he lele puna he tolo mita e te au, o i ngahi kalasi hono kotoa. Mui mai pe ki he ātakai pia mo atmosphere koe ia o teu whaiwa I he ahoni, ma opo rei pe kei ma opo rei pe ai whanau mo nau ngahi tēni ti kore atu ngahi yako lalahi ka pau kai e te ke kau I hawhi au I loto malae ma opo rei whie mau lewa ke ke I he marshalling pe koe wheitu koe ia oku tonga ni ko tano ke mou tani tari ki ai tonga haha ke turiki koe ia ki ai takui lau pe hea kai pe ki apfo o alha ke ai ki side school aloha ke ai ki lia hona o si ke hanga tonu ia hao ke ai ki lawenga maari e ununu haka pe turi ki koe ia ki apfo o kari pe kau stara koe ni oku ke whai e ki loto ia nau ia I ka atoana tolu me ko whangia ka whakataha e kau I he turi ki whakatoke lau haha ke ia ko Wesiliana ko hahake ko hihifo aloha ke ai ki lawenga maari e aloha ke pe wa ki Kunsalote toloa pe tai lulu le va te fa to lau hihi fo ko foi tata kai ma opo mai anga no fo fofa ka ko tau fononga ko ni ko tau hoka tu ni ki he whanau tangata te whatonga I ki stata ko whanau tangata ngari pe ko si ni ai ni ko ai ni ma fe pau ko ia ko ma uia si ni ani ma fe ko ki to la mai asi to wa valu asi ni ko le atu pe ki committee spoti o ne lava ngahi mea kuarea I whakahoko mai ke komite ka pure ako. Ai kaulere koe ni, tala noa tai pelo tonga e taulere. Koe ko ngahi takai lala. Kore atu ke kau ofisiare koe na kui loto, mo lava atu mua ke ngahi feitu mo ofisiare ai, o kui kai ke whaiha ofisiare po tala noa I loto. Whamalo at ke ongo ofisiare koe ni. Kau whiauhi koe no kui loto o kukai ke mou kau ke ha ngai whiauhi o kui loto ngalele I loto ka taki mou whakawawave lewa ke ngai wheitu to ton ke mou iai e whoki ki he Real Tonga Airlines ko he Tonga Health Promotion DM Jones Limited ko he Waterfront Catering and Restaurant ka taki koe whanau kolene kau whiauhi lele mita ni mawhe e lele whakataha pe foi lele taha ai senior boys, open boys pa moi national men. Na na kwa ka whiauhi ke taritari koe ke rere ke na rere whakataha pe foi rere koe ni. Whenga hake rewa ki loto malae he taimin. Koe lele mita ni mawhe o whahoko mai ko foi rere e taha pe. Lele whakataha pe senior boys, open boys and national men. Toko valu ki ai Ia koe sinia Koe fu toko ua valu Mantu nau Ni mawhe kātoa Ai koe ni mawhe koe ni nau Fui lere I pe taha pe Fui takai taha ua koe ni Fui takai pe taha ua e taha Ka pawhuk te nau lere kehe Fui takai taha ua ia e tolu Ai pe fui takai taha ua pe taha Ko tange ko lau ko taimi ko me mau nga ko taimi ka taki ko kole atu eni pe me he tepi
finishing line. Oku ia e kau ngai matua, ko kau ngawe pe me ngahi ako, o moto e o moto tali e kau whiauhi e na wat ke te pi, o puke ki nau tolu. Kataki o fie mau ke oa e toi ia i hataha pehe i he te pi. Ko kakai pe ton ke he te pi, ko kau koloskula, ka au nau i he musie pe. Kataki pe he ke mate hataha ea watu ko ai pe kau koloskula ai ke nau tokon. O fie mau ke ata au pito ai finishing line pe ko te pi ke oa toi ai hataha no ai ai tu ai. Kataki mo tokoni mai ke tau whengawe aki ke wame e tau ngawe. Koe kau kolos kulape o fie mau ke nau i he finishing line. Kamata mai he taimini, lele mita ni mafe senior boys, open boys, pamoe national men. Lele takai e tahaua, lele loloa takai e tahaua. Koe lele na kamata mai vame au pito tau hiai pe foi vame koe na tau tuko e osongo fulme tolu e hao lele takai e tahaua tampuang ki Ioane Tongahai Samuela lele noa takuilau tari whai watonga ria hona sione tau whelungaki toloa te vita tau mo peau tu bohai Kasimila vaihu apfo sione mafi tau whahau pilorevu Pea mo Supermani lupe ubea. Koe lele koe ni takai e tahaua moi konga. Tai lulu ya. Ai ko sini ya. Koe national. Kataki intermediate boys pole vault. Iai koe toko ua pe iai. Fie mau ai kau whafofonga koe ni ke nau i loto he taimini. Intermediate boys pole vault. Pau nau lere pe mo nau tolu hen. Sio kata me malolo, koristonga, meliki manu liahona, balu tuakoi liahona, atnaisa folau, korisko tupou, Williami palu, koristonga, Jason alea motua, korisko tupou. Katake kau whiau he toko ono ko ia, ke mou iloto mala he taimini, mala e puna kau, ko kau ofisiare ni o kuiai, kamata mou whiau I he taimin. Fika tolu taha emo fika tolu ua. Intermediate boys pole vault. Ui whakao seatu ke kau whiauhi. Kai ke lava ke mui lere ya kau competitors, intermediate boys pole vault. Sio katame malolo tonga college. Meliki manu en valu tuakoi Liahona High School. Atnaisa Folau Tupo College. Williami Palu, Tonga College, and Jason Alea Motua, Tupo College. Koe take tai mini ko ngo tama ate. Koe kau ofisiare ni ko na mau I loto ke whahoko homo ngahi whiauhi. Lawe i po koe whe ai openi ai koe sinia ai. Kau tama ate re koe ni. Ai uraki ua tolu. Ko ngo tama tolo anai I he wha mo nima. Asme so ngau tola ya pe fo ngau tolu ia. Sinia open mo national. Tiga ke mga fatonga e national o kau I helere ko. Ang fo ngau teu nga ngau tolu ku kula tata. Imi hange ko teu nga ko o X mo teu nga ko. Kata ke kau fe au I ko ni loto. O kuia e funky me ngau o kutu I loto o kui ko wind shock. Ko ngata ma atere pe. Pate mo fatonga I ko ki polan hinehina o tau ai ki fukal. Hinehina uli. O kuia kau fe au hi o ke te hako teke holo me ngau e ko ia. Kata ko ki mea ngau e ko ia mahinga ke kau tolo. He kune lava tala. Ai angi ai matangi panau tolo leva o whakatatau ki ai. Kataki oua te toi ala ki e whaki mea ngau e ko ia. E mala e polvo o mea e ki mea ngau e taha tuai. Mo e mala e koe ni mo e discus. Pa mo e shot put. Pa mo e javelin. No numi fatonga yang epe kage ko taki ene na unu mana ko pa long jump pa triple jump o ko ai fa ni ma fe
Senior Open National. Kau taki enu nau laka mai tai minimu ako ini. Atere fatonga ya ni ko fafofonga ko ni ko listonga o de taki mai rere ko ni o kau ye national team e fafofonga ya tonga ni ke sipoti ka okunelele mi open ai ko listonga. Ake ko lau, ake ko lau ki ai ko national, o bere frata heni ai senior boys, open boys, como national men. Ko me ko tau fiki. Famalo atai be ke kauta Coca-Cola. Atere tolo. Sponsor e tau sipoti. Ihe kaule. Fua ki mai ngai metali. Ange ko tolo pare mai me he. Ya moinu. Ko ua ki he kai ni ko atere kau he national ka urere atere. Ke fiki ange ia. Kau urere open. Kan. Ko me ko tau tala no ai ko he tai ni. Kataki koe uiaten ke kau ofisiale koe oe puna akau. To the officials of pole vault, please make your way to the field now. We are waiting to start the competition. Pole vault, malai puna akau, whanongo mai kau official koea. Whawawame hakereva. Kataki paspasi atu. Fusi mano hapai kolistonga, mui ate kolisko tupou, tolu ate kolisko tupou, toe takai evalu. Toe takai evalu, ako masih ko nau taki, fusi mano hapai. Kuhinga ko kiai, kubukai di Asia di Halisi. Kage ngabe tau fononga. Masih nak guna hak ugon me takuilau. Nah, le mah ngai tau ko pau boia pe kono ingoai. Le takai lala mi takuilau. Kau fe au ko tape I he puna he tolo mita te au o soton ke mo I he marshalling I he taimini. Kau puna he tolo ko ia o e. Ako ko tapi he taimini ko fika ua ke ai toloa. O soton ke mo I marshalling. All competitors or participants for the 100-meter hurdles should be in the marshalling area right now. After this event on the field, track field, we will continue on to the preliminaries for the 100-meter hurdles. Ko masih tolo ako na ku piki tu ko fikawa ko masih sini ya ai ko sion ne tau fe lunga ko le atu ke kau fe auhi kau lele ko ni mita ni ma fe muy be fe nga to e takai e ua pe ko to e takai e tolu o ku ya e ni ia to pe ia ke ma ne takai tahawa kataki kapau ke to ko ke ma o takai tahawa unu ke laine fikawa pe ko tolu o fai ai to tu buange laine fikawa ki ke lele ai kau fe auhi ke ma mai na taimi kataki lele pe mo fanongo mai kau fe auhi ko ni o ko lele lo to malae mita ni ma fe kau ko ki ai ko to e takai tolu ulaki lo wa na ka te ke a ko ke to ulaki pe to ulaki laine fikawa pe ko laine fika tolu o to ulaki he openi ulaki he sini ai ko ne laine fika ulaki ke lele ai kau fe auhi ko e o na tuli na taimi tapi update mai he MC me a ke tau muy le pe ki ai kataki paspasi atu
Ko e ngowan ni ke mua. Ua ke atu pe whafonga me kolistonga ua atu ai kolisko tupo. To e takai e ono. Ai ko ulaki ua ena ui mua, ai ko ulaki pe ia. Ai ko ulaki ena ui mua. Maari e au vita. Patokanga te kawhiawi, to e takai e ono. O ne to e pe takai e tolu ke kei toto. Toto ki he leini whika ua mo whika tolu kai ata leini whika uraki. Ke lere kawhiawi. Hau pe kaurere, to e takai e ono. Flamato ato ai. Ego ngo tamataki u to e na takai anaua e... Koni una whawhio fi mai nau he taimini ki hau ki hanga tonu mai. Ui whaosi mo whatokanga whaosi ke pole vault. O whia mau ke kamata rewa i he taimini. Manu hapai e ni pia mo tau whelunga. Kua nawani u ki mua he taimini. Au to e na takai e nai nima. To e takai e nima. Ai ko ngo taki ko ni ko vangai ko la ko ulaki e. O feo fi mai nau he taimini ki he uanga ni manoa ai ko unu atu peni ki wawa ko fika tolu wani ko kia o mai ko ni ai ko ni toi mo ni takai ni ma ana ia Kaya nau whawhio fi mai pe toi ai takai ni ma ko hao ne kau toi takai ni ma ni Keita ke mai pe whafonga. Onga tamataki e nuna whawhio fi mai toi na takai ana e wha toi na takai ana e wha Kusi man hapai ku mehe kolistonga ko tau whaulungaki mehe kolisto tupou Kore atu ke kau whiau hiko enu kamata ke tau ki tō mai o staton tau ki unu e taimini to e takai e wha ki unu ke reini whika wao ki tō ai ke ose tau takai Toi takai wha ko e whika tolu e ni taimini wa mai toi e ni takai ana ia e wha toi takai wha me ko tama ko ni ako no si afe mai ai uraki moi wa i he buange au te wha toke lau e hau ke toi na takai ana wa ia e tolu na hanga tonu mai ko ni Koe ua ki ena kei take atu pe kasi me kolistonga ho kate kolisko tupou. Toe takai e tolu.
Koe na takai tolu. Pamalo lahi pe foki tau ngahi kau taha. Popo moe tokoni mai ki tau whamafola. Pacific Forum Line, PFL. Pe foki ki te Rio Tonga Airlines. Koe Tonga Health Promotion. Koe EM Jones Limited. Koe Waterfront Restaurant and Catering. Pe foki ki he Whātou Mafu Finance. Malo e tokoni mo popo. Koe mo tamataki e ni una a umai hangatonu mai ko toenga ka orere ko ni na mui au ko. Malo. Na te takai mana ma umai mui taha mo toenga ka toko ia. Toe takai e ua. Toe na takai e ua. Ki he uluaki. Ki he uluaki. Au te ki kolomui fo ai ua i he taimini. Na wā mama o nama uluaki he taimini. Toe ki hiki atu e whia uluaki ia. Tuli peke mau e tau takai e tahawa. Ia tau whiruhaki. Tau rewa ki he leini whika ua. O ki i tōtō ki ai. Mama o ngena wa tai. Tuku ange ai leini whika ua ki ke lere mai ai paki ua tolu wha. Ki mui au pito ia. Ako ia koe tau whanonga mai atu. Kore atu ni ke ka upure spoti. Marshalling e taimini ai tolo shot put ai senior boys. Ko me lava ai whiauhi ai intermediate boys. Senior boys, marshalling e taimini shot put. Triple champ ai junior girls. Whiauhi puna stepu ai junior girls, marshalling i he taimini. Marshalling pa moe long champ ai senior boys. Kataki paspasi atu ai kau whiauhi lele mita e nimafe toe pe takai e taha whafofonga kolistonga kei taki atu pe ika ua mai whafofonga koliskotupou toe takai e taha mehe kolistonga tako whika ua ni utok whakaua umai moia whika ua ni utok whakaua umai moia tau whirungaki toloa koini takai whakasu moia koe waia. Kataki ngai field events koe ni marshalling he taimini. Triple champ junior girls. Long champ senior boys. High champ midget boys. High champ midget boys. Pe moe shot put ai senior boys. Oi ni te ke o mai tolu ia. Ko tolu o ke o mai ia. Ka ko ulaki ni o si vilo mai ko ni hat ke tepi. Kataki paspasi ya. Ulaki ni vilo mai ke tepi. Ha do mai ke tepi dai mini. Koe lava ia lele mita ni mafe. Whatonga ia nge koe whafofonga koe ni fusi manu hapai. Ah, umai ke tepi he taimini. National team. E whafofonga ia tongani ke spoti oi Pasifiki. Malo. Kau tangata peheu, fiti peheu kai kia holo ia. Ah, umai pia na tu o lue. Kau pehe masih ia koe. Ko ia kua, ko wa ni to ia umai ko ni ko tau fulungakia. Ei toloa. Tau na le Kataki tau fefe nga pe ke osi tau takai e tahawa. Tau toki whaongongo pe,
Mau tō whakaongo mai taimi ko e whake me tari ko koe ai tolu ai ni mawhe ko e sinia mo e open. Kone lava ai lele mita ni mawhe te tau hoka tu lewa. Ai ola ko ia o e lele ko ni. Hit. Kuhange ko lave. Ai he tolo mita e te au. Tu kono whakataha i pehe i. Eke tau ilo pe ko hai o lele i te. Mea pe tau ilo ko masi i ko ni ko kusimanu hapai. Ko ia ko e uluaki. Malo whainga mai ai koris tai lulu ke ma ue tolu. Oh, taka tolu ni. Whainga e polonise. Taka tolu ni masi malo tai lulu. Malo tai lulu. Sien mi wawa ue no ka ofika tolu mai ko ni. Whakalawalala mai taimini ai kau whiauhi lele mita ni mawhe. Kore atu ke kau whiauhi he tolo mita te au te tau hoko atu rewa ki ai i he taimini. Ai ko tau tano ko ni ko ulaki wa tolu ko ni ko wherewa si nia ko whea open. Ko ne lava pe kau rere ko ni ke tepi whotutuha ke tau he tolo ka tau hoko atu ke he tolo mita e te au. Malo. Kage hage ko kulame. Fafofonga ni o e ako malu matonga. Ni mafe. Ko tok mahino. Fafofonga ko ni na elere malafonia i lo. Malo mafta uluas. Lava tu ngahi lere takai lalahi ia. Ai ko e hoka tu ko i he taimini ia. Ko e whotutu ko ia e tau he tolo. Whotutu mai e tau he tolo. Ko e tau ivenia te tau hoko mai ki ai. He tolo mita e te au weni. He tolo mita e te au hongo puru. Ko ia te tau hoko atu ki ai. Whotutu e ngai he tolo. Whotutu pia mo tariui pia mo e tau kau he tolo. E tau kau pataha mai mo tau tolo. I te taimini. Kai ta tau pe ku ke malo hi ngai pakai kai le hinga hi tawang ku to be tau kau mata hai malai te pai wa alon ko ne tu ya te pai wa i tai te te u ngai he to ya ki tai mi o tu wai malo pa malo ake pa ko ma koris dia hona o tu mai di malai o pa pe viaja ki popo pa hena kata ki pe ke a o ke building o wa ki popo pa hena malo tai mi ko ni ko lava ya o pa tai pe ke to ai pe au ya ngai po me ni ki pa te tau he to lo ngai lele lo malo lele mita en ni ma fe te tau hoko tle vai tai mini ki e hit he tolo mita te au. Kata ke kau whiauhi ko o se tariui he taimini ai marshalling he tolo mita te au te teu peke mo lava hakerewa ki loto ka e kamata tau ngai whiauhi kei whamana tuatua pe tau mua e tau spoti ko e mooni mo e fiefia mo e merino ko e laumari e ia o e sipoti kataki kau whiauhi he tolo mita te au ke ose marshalling leva e taimini kone mau pe kau starter mau mai mo tepi kamata leva tau whiauhi ko ngai whiauhi ko e field events na os whakatokanga tuane nai ke mo iloto mala eleva taimini kai kamata tau whiauhi
Lolokonga tautari ko ni ki he ke mau e ngai nau ke puna he tolo. O soton ke i he marshalling ai kau whiau hi ko ni i he lele mitai whangeau. Mitai whangeau. O soton ke i he marshalling area ai kau whiau hi ko ia. As we're waiting for the 100-meter hurdles to begin, we would also like to ensure that the competitors for the 400 meters are at the marshalling area right now. If you're not there and you're part of the participants, you need to be at the marshalling right now. So in the marshalling area, we should be having the 100-meter hurdles participants as well as the 400 meters participants. We'd like to thank all the sports masters for supporting and assisting in ensuring that all sport competitors are at the marshalling on time so that we can have each event proceed as scheduled. We'd like to thank Coca-Cola for sponsoring the 94th Annual Intercollegiate Athletic Sports Competition for 2019, which includes medals, trophies, drinks, t-shirts for officials, and money, totaling to a total of 30,000 paanga. Pamalo ke Coca-Cola, ko hui ko e nau anga ofa o sponsor e tau whiaui spoti ki he whawhetahiwa. Ai au kawa e ngai medali, ngai trophies, whalani e ka ofisiale, inu, mo e paanga e uamano, hono whakatoa, koe tokoni paanga e tolu mano. Whamalo ke kautaha koe ni. O atai pe whamalo ki he e tau kau whiauhi pea moe mātu a tauhi whanau kau mamata spoti he mala e teu whaiwa no tauhi a teu whaiwa ke ma mo lanu mata i kai ngatai popo i e smoke free teu whaiwa stadium wawhetahiwa i kai ngalo e lau maari e o e tau whiauhi spoti ke ta uni ai a ko e mooni fia te amoe melino. Whatatau ke tau polkalama i he ahoni o kahiri a e ngahi lele hit mita e whaangeau te tau hoko atu ki he whoaki me tari. Aia nai toloi mai e whoaki me tari ane a whi ki he ahoni pia e whakahoko whataha pe ia pia moe whoaki me tari whikau wā pe koe uraki whoaki me tari a oe whi auhi. O kahiri e whoaki me tari te tau hoko atu ki he lele hit a e mita e te au pea koe event whakaosi i he mala e lele koe whainolo 4x400 meter relay ai ngahi kalasi intermediate open pea moe senior. Whatatau ke pokalama o toton ke tau osmi heni i he tolu hongo fulu pe koe ose miniti hongo fulu me he tolu. Koe tū ko he taimini hange pe te tau osi pe i he tolu. Koe ai whamalot ke kau pule spoti tauhi bai whai taimi mo e wawe ko ia ke te hoko lele e tau proklama. Toi pe miniti e taha tolu pe kamata e tau fufua hit puna he tolo mita e te au. Koe mau pe hono whakotu e tau ngahi nau puna he tolo. Koe kamata ia e tau whiauhi ko ia. Whatonga iange koe puna he tolo mita e te au. Aia o kuwawe pe.
Ka iene pehe, o stotonu ke mau mai mo e kauwhi au hikoia ki he lere mita e whaange au. Whatatau ke pōkalama, koe tari ui whahoko me hongo furu, ke osu anoa me hongo furu, aia o stotonu ke i. I he tari ui, ai kauwhi au hi. Ke kau officials, kau track stewards, o whia mau ke kamata he taimini, ai he tolo mita te au. Koleat ke kau officiale, mo whawawave hake rewa ki loto he taimini, ko ne mai ai ne o kutatari ai, kai kamata he tau whea uhi. Kole atu ke kau officials ko ni marshalling, kau officials o kau track stewards, kataki mo lava mai leva ki loto mala he taimini. Fefia. Mi va perché io pau io to putu quando me lere pau to mari te pa Korat ke secretary komit spoti io katak mo ka mah ki lise ka officials ki te pire ko ne ka announcer Ko e whakamari pe pa tuku i mai e pe ia. Whakamari pe pa tuku i mai ia. I te whaiwa. Katake whakatoanga yange, ko ne osi ko ni ai he tolo mita te au. Alo pito neta pa ko kore pe ke whanga te pe. Te tau hokwa tulewa ke whoaki. Hokwa tu pe ngai whamatala. Nei he mala e te uwhaiwa i he sipoti o se mita te au he tolo. Pea mita whange au. Aho hiwango fulu, spoti no hiwango fulu mawha. Aho no wai. Tau kau whataha tuai i he aho ni. Ka koe te wani ki he tolo. He tolo mita te au. E tolo mita te au hongo fulu. Koe anu tau hoko atu ki ai koe i he taimini. Koe ni kou ki wakai atu ki he tū koe ai stata. Koe si mau mai me ai. Ai kinau tolu koe ia. Ai kau whi au hi. Mau mai kau whi au hi me he stata. Ke nau tuku mai ai mita e te au he tolo he taimini. Whanau whiwhine i ki au pito e. Koe mitse. Ko nau tolu e ni uku i he stata he taimini. Koe taimini te kai kia o mai tau risi. Ke kau whi au hi. Ka koe te tau toku mui pe ai. E taimi koe e au mai ai. Mo tau whanonga whakatahai. I he mita e te au he tolo i he taimini ia.
Hawiri lele te faiva kei alo mari lele pe. Nga tau fono nga tu koia I he ahoni hono ua. Tau kei ai whamalo ma ke he pe foki I he tau ai kau taha na popo mo tokoni koia I he whamafola e tau katoanga sipoti. Pe lava mauma ki lisi. O kau whiau hi koe ni he tolo mita e te au. Ke maulava I lo I pe koe hi te whiha I he great taktaha. Ka koe ni mahalo ko tau kamata tufa mai lisi koe kau MC e o te kei kia mo e nau lisi ke whai aki ai ngā ue. Ngā pe ku kei tuku mai pe. Whamalo pe ki he Pacific Forum Line, PFL, he whoki ki he Rio Tonga Airlines, koe Tonga Health Promotion, koe EM Jones Limited, Waterfront Restaurant and Gathering, pe whoki whakatau Mafi Finance, tau taha I o nau sponsor, popo, whamafola hanga tonu koe ni e tau sipoti, mei teu whaiva, tau kau whakataha tu koe I he houani. Ai pe foki koe tau whanonga koe tau polokalama, mo tau whamafola. Koe te watuen ke uaki, ai puna he mita e te au ai midget girls. Tukuat. We're about to begin the first heat of the 100-meter hurdles for the midget girls. Aho nonoa, aho tolu, aho wha, te tau whanonga whakataha I pe ai, moku mo tolu. I he ngahi aho koe ni. Charles, malo tau mao e ahon? Malo tau lawa ki he hauani. Lawa te tawa koe ko tau wau mai li te whaiwe ahon ni la pe ahon ni. Ti palakan daki po kita mamata ke ponga la ne afi. Ka koe ahon ni ku la ama hea. Ne koe ke a ofio mga tawa ke. Hawiri ta tawe mo ne afi. Mau mga he tolo ta menini tu upa ho fa ni. Ngoi lawe koe MC na vi e lau fo'o e mea kotoa. Ne koe me maere taha koe ai wewe ane pia koe hiko wewe. Kako kama. Koe hiki ura kia ni whanau whine hiki au pito. Kone ku taki mahe tai mini koe side school. Pea mo eua. Nā umaki he tolo whakaosi he tai mini. Nā umaki he tolo whakaosi. Ewa, pea mo side school. Koe ulaki tia ai 100-meter hurdles ai midget girls. Nung na whetongi a hono marun. Pulua nea marun e aone. Utipe mahalo e ahoko ni hoko e kena whetong tong pia na te uako. Ai puna he tolo mita e te au. E pango huka ke tau mao e hingoa e tai mini. Ko ti lele maari e ki whimui ko ni ki isi hono ki lahi me toenga kaurere. Ka koe mata lele ko e ne laku mai ne puna me tolo. Taimi lele me tolo. We will then proceed to the first medal presentation of this competition, and then our 400 meters will follow after that. Going on to the second heat for 100-meter hurdles, midget girls. Kau mai be mana dol fia tu ke ngahe apa ko ke he ka ko longa e ngahe apa ko ka kina ku to la he na no pada be hang ko ex ba ai apa ma no to ngam no to stonga pe fo ki ngahe apa ko lo to na no pada be me ta ba ka to la ha ke ia ka mo me ma te ki he fakka kai ke ha ho ta Kata ke kau whiau hi koe ni I mua I he grandstand. I lalo pe koe ni I he mea koe ni mea tua e whawhalanglangi. Ki taha mai pe ki mui kai ata track. Hitanoa. Which it go? Osi mawat. Mau tu ATP, mau mai pia mo starta. Mas mau koe foi leine valu ko ni treki. He tolo ata. Na tuku mai ulang he tolo na puna mai me ai, na ke mata tatau mai pe. Ewa.
longa tamagi asi a e wa me ta fa ki ko pe fo ki tonga hai pe mo side school kun salo te ne ku ki tomo mai ki moa a mai ki he tolo fausi he tolo wa fausi a ki he tolo fausi kun salo te a mai ki te pi kun salo te side school e wa ko e lava e a hi to no wa puna ke ka hange pe ko ki le ko ki dai ne wa ki si ta manatu ka ko ne fo mai ko ne la kula ku mai ne he tolo ke kolosia taha i he mata le te pi they go finishing line bea okufu mama o ko ia kore atu ki he kau fe auhi mo ni ihi ko ni mo fe fononga aki he tafa aki track ki he finishing line ke mo kata ki tu ma ko ne pape mafana everybody stand at attention. Would like to ask the spectators, the competitors, and those who are walking back and forth in front of the finishing line area, please avoid going there, especially during these preliminaries for the 100-meter hurdles. The preliminaries are short, and each heat is fast, so as soon as you hear the gun fire, stay put, so that we can get the correct timing on the electronics. Hiti honotolu, e puna he tolo mita te au, midget girls. O te kai ke whanongo ki he tau kau MC ku nau hanga o whahoko mai ai hoko le re mau te ke ia o mo nau pe pa ke nau to. Nau risi. Nai be ko ia ko hako me po na polisi ho ka be na nga tonga I ko ia te fai ha honi te ka we tu be molotoni te mo fa am ko ke te va ve ngi tu ko ia te au he honi na ki pa mai ko ka ku pa para ko ia to ko mai ta mi ko to ko ni ma be na le mai ko ni lia hona le ni ko ni ke grandstand ni ku va ve au pito ne taki ma ia le tai lulu pe le ni lo to fika wa ha ke ai ko ni ko sfala ka pito mai ko lia hona ne ua ku le mai he ni fala ka mai he to lo frausi tai mini laki mai ke te pilia hona hoko mai tai lulu fika wa to ki fine mui ko ni mai tonga hai ka fika tolu mai pia hona taha laki tolu dia hona fika ua atai lulu la ko lo to ha ke to mai pe he to frausi ko me pango foke ai ke ni sa ko mo meni tipe ko lava pe ko tape va ko he tolo mo to kai ke te lau ho ve o ma mita ni ma fe mita ta ha fe ni mangeau pa moe nai field events nai whakahoko aneafi Mongos ilo I pega o ikunan waki wa mo tolu ko hai ki mo tolu ke mo teu ki he fourth metali ka tau ki I vave pe ko fatonga e tau ki he starta ko whanau 100-meter hurdles midget girls whanau pe fine be kataki Heat Uluaki Taka tau whanau tangata Una he tolo mita te au midget boys Oia Makalo te roto hai hi kōku asimi he Whanau tangata Oia tangata ini ya Hawa kamata ini whanau tangata Whanau whiwhine whakaosi mahalo ini ya Taka tangata Ria hona ni Ria mai tai mini Ria hona ni asa ka tonga hai tapa koe ta hawe Oi ki hupa ria hona Tonga hai ko tur me ria hona Tonga hai ta ko to ko ai wise ra ngai ko mama loa Hike ni mai ka tonga hai ko runga Mari abito tu betul maka tu beta mari hana kana tak mai he tolong tolu ke makata ke tu mai pe ha tolu lo ka tonga hai ta ho ka te hito noa una he tolo mita te au ai midget boys hiti honoa Vave betul ke petong ko ya dong 5 be mo hop step and jump ai senior boys da baki para ha ke ya te discuss ko senior girls da baki la ha ke ya
Ya ngai tu ko ia ai mala ko ni e fai e discussi me ta fa ki te lau ha hake ko e Chevlin pe ko e Sika ko ai da ba ko ka tonga ha hake Hito noa Mitchell yo na Mitchell Tau te wa teni hito noa he tolo mita te au Mitchell Boys ai go hiten noa Wata mai tu kawa hifo pa fana he ta mini na tu mai go he ta mini ko hai mo mai tu tong hai I kama te ko ewa ko ronjo tu mai te lia hona ni ko mai mai wa ta mini lia hona na toho mari mai ta mini mo la ni mari Takulau lia hona uluaki Takulau o Takuilau o ku wa ka tolu le wa ai middle school ai ya ko ya pura mari au bito I to ko 100 meters hurdles Mitchell Boys I ula ke tolo tau te wa tu hit fika tolo Dang fa mari be ko nu to ko Takuilau ko e ko school ni ko o gai para be ko no uma no uma ne puke pa dang e offside ko wala be ko no uma ko ya ko school ni mini whakatoanga iange Mari au bito i lere koe ni ai ku kei hiti pe ai whanau tangata hiti au bito ai ko hiti ua ina toko si o ngai whiauhi nai lava aneafi Maha koe whanau hiti tangata ai o nau hiti na tole wha marbe nima Nau ko adot mai kamata Tua koe laine tolu magi mui Maha wate te pi, maha mai bea moi stata Maha ko mai tuku mai Yanga pe tau ki wawakai atu I heni Wea atere heni ke tonga hai Ko hihifo Pe foki ki side school Ia mo tawhaki koe ni ki he grandstand ni Ko tuipe maha ko tolo Kei ke he toki pahino pe he nau tuku mai Nau stu ko nau ngahi maa ka hau he taimini Puna mai wake tolo. Toloa. Vame au pita tuku mai toloa ia ai he tolo ki mo he taimini. Toloa ke ki laki mai toki fihi mai to nga ia. Vame au pita mai tuli haka atere len ko e loto mari ke loto malae ka ko toloa. Ma vahe au pito. Au mai ke he tolo whakausi. Au ke te pi taimini toloa atere tonga hai. Mari de mamata ke kita mata lere. Puna hema puna mata. Ha ube ko me mu ha waki. Koe kau tamau al mata ubebe al hema koe ni koe me toloa hema mata me mata lele koe ni ha Ibu kai begitu koe kau rekai ni Pacific Games ka oh ya Kataki ai whahinga koe ni te ui ato mauhingoa Kabe ngamari no hoko koe ia ai O ka pau koe ki ke kau he tolo mita te au Whakao whiofi mai lewa ki loto malae Ki he puha koe ni o kwhai e whoaki me tari Koe ne lava pe mita te au Te tau whoaki ngahi me tari Ngahi me tari Nai talo mai maneafi Ui ke lotu ma te alona Ewa Secondary School Meria me nai toko ria hona high school Mere siu tupo toa college Samiwela Masi, Tupou College, Olamapulu, up for O. Manulemeki, up for O. Eleanor North, Queen Salote. Rome Burke, up for O. Ientama Atoa, up for O. Laukau Wakauta, up for O. Holai Moana Tauwaka, Tonga High School. Kathy Pani, Takuilau College. Ana Lauteau, up for O. Pasepa Veleika, Tailulu, au nofo Vaitohi, Takuilau. Sione Vea Matahau, up for O. Sione Tonga, Tupou Toa. Faleula Fanua, Tupou College. Kore ko tu o ia. Koia. Kei tahu be ure ko tia. Fusi Manuhapai, Tonga College. Ulufu Kaponi Fituafe, Tupou College. Biliami po Ulibaati, Tupou College. Ko so tu po ke ai puna malunga ko ia. Siofi mai ha. Hiti Fikafa. Kagela mapuna.
Midget boys 100 meters hurdles. Poke hurdle. Mau e tau he tolo he taimini, te teo ke tuku mai. Awa te pi mau mai te mo stata. Ki he me tali, le peti nonu Tongan national team. Sione tau feulungaki Tupo College, Paya Finau, Ewa Secondary Schools. Manu Fisi Hoi, Tupo College. He tolo mita te au, tau ke i he whanau tangata i ki au pitoa, whanau hit whakao si e. Teu. Hiti Fikafa. Midget boys. Au, tuku mai tai mini. Longa pute asi mai goia hele ni goia tu a tolo ai pe tai mini. Tolo pe ni taha. Mave au pute ne tuku mai ai lele ki mo ai tai mini. Yo ta fa ki pe. Kumwai ai takui lau ka ku kei fala ka batolo o si mava au pute he tolo fa si. Fie mari pe ne le tolo atele. Hiti Fikafa. Pe amo side school. Tolo atele side school. Midget boys. Te tau te teo atleva ke hiti fika uaki, junior girls. He mamata bukai. Oh yeah. Tonu koe. Koe ki i whanonongon ke kauifi whatahataha wahe kolo. Queen Salote College, Tonga High School, Apo College, Tupo High School, mo St. Andrews High School. E whahoko e ako ifi a Pongpongi, me hiwa ke hongofulu i he Whareiwhi a polisi ki he closing ceremony i he whalaite. Malo ia me kau whaiwhi ko ia o e wahe kolo. Tau hoka tato e mini ke whanau whine i ki e, junior. Malo. He tolo mita te au aipe. Lolo tonga e tau taitari ke hiti whika ulo aki. Hoko at ke whahinga koe ni, mo whawhiofi mai rewa ke whak metari. Emily Brown X Community School. Ana Lawaki a Pifo College. Melai Apolovili, Tonga High School. Esei Niu Tupuiwaha, Tupo College. Nathan Manuafetoa, Tupo College. T.O. Waslaa, Liahona High School. Tevita Finau, Tonga College. Christopher Tamefuna, Liahona High School. Sione Tui Whangaloka, Tonga College. Whanau whine i ki au puti i ki, junior. Tuku mai nau hau ke ula ke tolo te min tolu pe ele mai ko ni ria hona ko Tonga Hai ele ni ko loto vave au pito asia Tonga Hai tuku mai ele ki mo Tonga Hai ria hona pe to ki hifo au mai ke he tolo fa osi Tonga Hai la ke te pi uaki uata ria hona o hakolo tolo to hifo ya mai ke te pi he tai minio fika tolu pe ya ko hiti fika uaki a junior girls. Pemi he national team ke mau metali, Mosese Foriaki, Toto Ofavea, Paula Vea. Williami Latapu, Lavenga Malie Christian College. Ines Ahumana, Tupo College, Leonaita Situitavake, Tonga High School. Devita Kurikefu, Liahona, Frank Kaihea, Tonga College, Vainga Loti, Lavenga Malie College. Melai Alongani, Liahona, Lotomo'ua Talau, Tonga High School, Kathleen Maumalanga, Government Middle School, Hahake. Amelia Hangana, Tonga Side School, Ilaisane Tukimaka, Apifo'o College. Fatafehi Sekona, Tonga High School. Teutewa tu hiti Fikaua, junior girls, 100 meters hurdles. Mawa te pia me heni, mawa mai me mo stata. Tuku mai, na wa o mai ke ula ke tolo, na puna mata tatau mai pe, ilonga pe iloto, asi mai loto ia Tupo Hai. Whalaka mai taimini, osi mo au pita mai taimini, kunsa lote ia pe mo Tonga Hai, na toki whika ua tolu mai ta whaki loto, kako osi mawahe mai ki mo a Tupo Hai, o ke te pia taimini, Tupo Hai, kunsa lote,
Ewa tonga hai. I hit pikawa. Ewa. Junior girls. Tau te wa. Ya pango ke kini mo ko ni me tai lulu to ma he tolo whaka osi. Oku ange oku ki tokoto i pe ai. Ana i to ki to kovi ne to. Hiti whakaosi and junior girls he tolo mita e te au. Kono fai kia tokanga e kolo skula. Ka koe hit whakaosi e niu tau hanga tau tolu ki ai e whanau whiwhine i iki ai junior. Lia hona i punaka wa intermediate boys. Yore mai Kangari e una kaigalava. Foghedo. Honu ke stata ke hit whakaosi e ni. Tuku mai au puna mai he tolo ua tolu asi mai tamini loto au pito ia ko ewa osi taki mai ewa vave boria hona he loto marie au ke he tolo whakaosi he tamini puna ewa puna ke boria hona ula ke ewa ua ria hona tolo tonga hai malo vave pe tuli maria hona ki ka wanga na to mui pe intermediate girls ma vahe mai pe ki mo a ewa ia ko ni ihe ni ki e whake mentali Miriami Pulu tonga college moala me sui la venga Maria Christian College Brendan Televave Tailulu Maas Fehoko tonga high school Mafi Whakatene tonga college Paula Ulakai tonga high school Mele Milate Akolo Takulau Sarah Kawaka tonga high school Katoka Kala Moala Tupo high school Moala Kaloni Kunsalote College Hua Fonua Liahona High School Ana Iketau Kunsalote Ulokanuku FWC Middle Schools Epoki Fo'o Taufa Tupo College Mo Ma'uvite Me Tonga High School Pok Moutol Katoa Na Uia To Mohingoa Kau kai ke kau I he tolo mita te au Whakao whiofi mai lewa ki he puha koe ni whae whak me tari ko ne os koe ni whake ngah me tari malo Teu teu atu hiti whika uloaki he tolo mita te au intermediate girls Ai koe whanau whiwhine loto eni koe nau hiti uloaki eni ki wakaya te pemaha ka hiti e tolu Ai whanau whiwhine loto Klase ni ugia kau tu ki mua koe ni wha ilonga mana ingoa puna mahe tolo asi mai te wha koe ni ki tua ewa wawahe au pito mai ki mua ewa a fo'ou lia a takuilau pea mo kunsalo te kako si mawahe au pito ewa ia he tolo ua whakaosi au ke te pia taimini ewa a fo'ou takuilau o te pe whanongo koe ni ke kau iwi whatata koe e mahe kolo ki kunsalote Lincoln Taufa, Tonga High School, Daniela Manu, Upfor College, Sione Hapa, Tupo High School, Michael Ballet, Yamo St. Andrews High School, Kaveinga Vaka. E whakahoko e tau iwi a pako iwi a pongpongi, a hotopule lulu me he hiva ki e hongofulu pongpongi, i e whale iwi a polisi ki e closing ceremony o e aho whalaite. Malo, koe ki whanonongo ia pia me he kau whai iwi ko ia e ngahi kolisi i he wahe kolo. Te watu ki hiti hono ua whanau whiwhine loto eni. Mau te pi mau mai me stata. Lava una kau lava di hana. Poketo. Tuku mai toko wha pe hiti ko ni ua ki puna mata mini kunsalote.
hanga tonu moe mata lele la kula kuma he tolo moe mavahe au pito ama ke he tolo wa faosi he tolo faosi osi puna fie mari mai pe Gonzalo te Uraki tupo hai tau fa hau pilore mai ua e tolo atu tupo hai tau te watu ne taimini ki hiti fika Uraki Sina girls 100 meters hurdles toi franga toi pe kaupule sporti ko ni ihi ko na ui atu na uhingoa ko na tolu te na wa metali toi hiki leva e tau fra fiof mai leva tuk mai na tolu kiloto mala he taimini ke feitu ko no tu atu e puha ko to he atu e taha wa tolu e foa ke tau ngai metali he osi ai he tolu te au ko le atu ke mo fra va mai ke o te tau toi fetali ko tolu hongo fulu ai fiafi ko osia tau spoti ko tau tuku whakapalangi o ikai ko tolu hongo fulu whakatong neongo ko tolu hongo fulu whakapalangi i tonga e to ki hiki he tolo ikai ko no fotutu una kai ke lava ma'lum apito taisia ai ko hiki falele be tau mala tau hiki whakataha pe o time whakapalangi tolu hongo fulu on the dots. Iti hono ua ni ai whanau whiwhine loto. Ane nai a cha su ko lo ko ane nai ko Florence Hakalo na Gonzalo te. Ege, tau muy me foki e tau disiko ni tau ngau ya. Lele pe he tolo mita e te au. Kuna malong kalau suka tupo. Kaya lawa puna. Katange kau kule spoti me ngahi ako. Ko e kui whakaosi atu peheni ai kau mau metari. O mai rewa ki nau tolu ki loto malae. Ke nau talitari ai. Kone osi he tolo ka mata e whak metari. Tau he tolo i he nau whawhiofi mai ke puka i kuna ko e ni i mua i he grandstand. Wike lotu mate alona Eua Secondary School. Meri ame nai toko lia hona. Mere siu tupo utoa. Sami wela masi korisko tupo. Pola mapulu up for all. Manure meki up for all. Eleanor North Queen Charlotte. Romeberg up for all. Ientama Atoa up for all. Lauka Wakauta up for all. Hola i moana tauwaka Tonga High School. Kathy Pani takuilau. Iti fika uruaki Sina Girls. Kutsalo te wawe apite tami dolo. Kutsalo te ni hetolo hono fa. Hoko mato mai ai. Ia hono mui mei. Kutsalo te. Wawe turi hakari hana tami ni. Toi petolo ke ake osi. Kutsalo te. Ak malunga tonga ria hona. Kutsalo te. Ak malunga tonga pe amoria hona. Nai toko tolu pe a hit ko ia. Mari apite. Taki ko ia ai tahini ko ia mehe Chris Gonzalo he tolo mita te au oso ke ni hopat ke fak metali Chris do boweni to ai kuna akau ko e ui whakawawewave atueni ki he whakauri o e mea lele ela tahaono fitu uanima o kutau ho mea lele au ia i he afe anga ki he api ko eni i he kaunga api ko eni i mui te uwhaiwa o fia mau he api ke nau huki
Huki loto ko na wapi. Mai ko e ku. Ke mau ke unua ki reba ho me alele me yai I he taimini. Whakauli ela tahao no fitu uanima. Os maua tu ai taimi. Mau mo stata. He tolo ko ia. Kau feaui discussi ai open boys. Ne lava pe tariui, lava leva gloto malae, tatari mai kau official me yai. Shot put ai senior boys. Marshalling ko ne lava tariui, lava leva gloto malae, mo ose fa mamalo he kau official. Kamata mo feaui. Hiti Honoa Senior Girls. Senior Girls no ha we dang lo tola he tong hai no lo puna mai lo tong hai kun salo te tamen di he tolo no fa tamen tong hai kun salo te tong hai kun salo te ha we he tolo no mo muy tong hai tu bo high school be kun salo te Toi kore ato ai pēni ki whakauri o e me alele ela tahao no fitu uanima. Kata ki unua ki anga ho me alele, he tau ho me alele au ia I he awhi anga ke api no fo anga koe ni kau ngā api o teu whaiwa o kwhia mau ke nau unu me iai. Ke unu me iai ka nau hu ki loto ke o nau api. Moko atu ke whahinga koe ni, whakaawhiofi mai lewa ke whoa ke metali. Ana lau te au ap fo o pa se pa bereika tai lulu au nofo vai tohi takui lau. Sione vea matahau ap fo o sione tonga tupou toa whaleula whanua korisko tupou. Fusmanu hapai koris tonga. Puluf kapon fituafe korisko tupou. Biliami pouli baati korisko tupou. Le peti nonu me national team. Sione tau feulungaki Tupou College. Paya finau eua secondary schools. Manu fisi hoi Tupou College. Emily Brown me ex-community school. Analawaki ap fo'o melaya Polovili Tonga High School. Kako e wifo papanga the Proclivity Report. Na metari ko ia ma o anu. Kako e Te watu hiti fika oloaki ai junior boys. Ha o he taimini na ulele mai koe ni. Wawe awe te tailo luheni begi ewa hai no tak mai mo lia hona ewa hai tailulu. Lia hona ewa hihifo tailulu. Uluaki lia hona ewa. Tolu ai hifo. Ko lava ia hiti fika uluaki junior boys. Tau te watu hiti fika ua. Ke whoaki me tali, e se ni Tupui Waha, Tupou College. Nathan Manua Fetoa, Tupou College. Ti o Wasla Liahona High School. Te vita finau Tonga College, Christopher Tameifuna Liahona, Sione Tui Whangaloka, Tonga College. Hito no wine, mau he taimeni te ke hau goia. Asimai ku kau mai taimeni. Moses Foriaki, Toto Ofavea, Paula Vea, Katoaya, venga national team. Viriami Latapu la venga Marie, Ines Almana, Corisco Tupou, Leonaitasi Tuitavake, Tonga High School. Tevita Kuri Kefu, Liahona, French Kaihea, Tonga College. Onoma. Vainga Loti la venga Marie. Pana full start atere. Leni hono fitu. Te wiki na foki. Melaya Longani Liahona, Lotomo Uatalau, Tonga High School, Kathleen Mamalanga, Government Middle School, Hahaki. Amelia Hangana, Tonga Side School, Ilaisane Tugimaka, Apfo, Fatafese Kona, Tonga High School. Biliami Pulu, Tonga College. Moala Mesui, Lavenga Malie, Brenton Televave, Tailulu. Puna Maalunga, Maasfehoko, Tonga High School. Mafi Fratene, Tonga College. Paula Ulakai, Tonga High School. Puna Maalunga bituani. Mele Milate Akolo Takuilau. Sarah Kauvaka, Tonga High School. Katoka Kala Moala, Tupou High School. Ewa hai puna koia. Foke he dolo.
Ono ma. Get set. Pa fanata mini na haulo ke tolo. Hiti fika ua. Junior boys. Tolo ta mini tolo tonga hai tai lulu. Tolo tonga hai tai lulu atere hahake. Tolo tonga hai tai lulu hahake eua kolistonga. Moala kaloni kun salote hua fonua liangona ana iketau kun salote. Uloka nuku Government Middle School, FWC Middle School, Junior Boys. E bok fo Taufa to Bo College, Piamo Maubite, Tonga High School. Moto kato aya fie mau, ke foaki me tari, ono ui tu o atu ni homo hingwa. Pea koe ui wha osi pe ia, e toki ui pe foaki o me tari. Kata ke kau mule spoti, wha o fiofi mai lewa kau mau me tari, ke puha ui kuna. Koe tiska se Open Boys, kata ke kau whe auhi, lava hi forewa ki loto, lava te kau officials, wha hoko mou whe auhi. Shot put ai Senior Boys. Ke iloto mala erewa I he taimi. He for middle school. Hiti Honotolu Junior Boys. Hiti Honotolu Junior. Pa fana full start ala takulau. Pea koe hiti whakaosia ai Junior Boys. Koe middle school, koe takulau, koe middle school. Ai koe nau tuk koe ia taimini. Nau te foki ke te kamata. Junior Mehetamini. Junior Boys 100 meters. Heto. Set. Pa Mehetamini now hau. Ulok puna pe ai bakalo tolo. Kostong po tolo dia hona. Ha mai tolo fasi. Tolo hau ke tepi. Tolo. Tolo apo o fari hona. Nima tu high school be ono atu ai fo. Ego ulokia ya David Koso. Leonard Tassi fuli mo repongi me ko so do boba tolu una loto la me. Open Boys, Open Boys. Ko tali uien ki ka fe auhi ai Povo Open Boys. Ma pa ko to ko na ai. Te tau ho kwa to ni ki he. To ko ta la bo ko na media hona. Puna he tolo mita te au mo fu. Ka mo he fa fiki ki mai ko. Intermediate Boys. He fu to tolu ko na nau. Lotonga hono. Whakalele I ai malae, mo ngai nau ki he event ko ni. Intermediate Boys. What a marshalling call to all the Open Boys competitors for pole vault. What ha uhe tolo? Open Boys pole vault. Please report to the marshalling at this time. Tika ke mawa ke puna e te fa bene puna. Intermediate Boys 110 meters first heat will be our next event as we wait for the equipment to be adjusted. This is an announcement to all the bands, school bands in the town district, to the Queen Salote College band and bandmaster Linkoni Taufa, Tonga High School, Daniela Manu, Apfo Old College, Sione Hapa, Tupou High School, Michael Palei, St. Andrews High School, Kaveinga Vaka. All these 5 schools, brass band and their bandmaster are asked to attend a band rehearsal tomorrow morning, Thursday, the 25th of April.
9 o'clock a.m. to 10 o'clock a.m. at the police headquarters here at Longolongo to practice for the closing ceremony for this Friday, which is the 26th of April. This is an announcement from the bandmasters of the town district for schools in the town area. He tolo pe taha pe una ngawe aki. Ko mau mari e ngai nau ki he event ko hono hoko. Ai ko puna he tolo mita te au hono fulu. Ai intermediate boys. We are hiti tolo. Ala pe foki di moto ko weekendi. The spirit of sportsmanship is joy. Kolea te mea lele ela wataha ua hivehiva. Ela wataha ua hivehiva. Fie mau ke mawahe o mea lele me feitu ta wai he taimini. Kai ata e fehu aki, fe alu aki ai ngahi mea lele. With the driver of L21299, please move your vehicle from its current parking area as you are blocking traffic. Hao dami taki mai dami ko tolo ai ko farelu ya mas farelu be tolo o si mawahe au pito mai dami ni mimi mawahe ke he tolo taha o mai dami ke he tolo fa si ya o mai ke te bi dami ko he masi o mai ke te bi nau raki mai tolo e uari ahona video lo ke ai ho kwa tuen ke hi honoa puna he tolo mi te au ho fulu ai intermediate boys. Itu lagi ya ikut naik hemas paralelu kolisi ko tupo ya. Au una tani di tau hiti honoa ai intermediate. Hiti honoa ko ai intermediate o ai Nehumi tu halamaka toloa. Ko ngai fi awe no to to mo lo ko hai sa si tau kai na ewa na ngari waki tau fa hau pirebu amla me finau. Senior boys long jump, junior girls triple jump, senior girls high jump, open girls high jump, senior girls javelin, senior boys shot put, open boys discus. Tu mai dai mini na pa ko para ta tau ke ilonga pito pe puna loto a tu hala maka ye loto pe toloa pe fogi ki atere ya amela me finau tu hala maka me toloa na tao mi mai dai mini ya mai ke tolo fausi na o ke te bi hangena ki fala ka ke amela me finau me atere tu ki kau tu hala maka me toloa te dai mina eua o sa si ta ataina. We now proceed on to the third and final heat for the intermediate boys 110-meter hurdles. We'd just like to remind those who are part of the medal presentation. Your names were called earlier. Your names were called earlier, so that as soon as we're done with the preliminaries for the hurdles, we will then quickly move on to the medal presentations. Ako yang ko hiti hono ua ia ko kakato ko ya to hiti frausi ai fanau tangata loto hiti hono tolu intermediate boys 110 meters sioka tame malolo kristonga ko ovale mitai tu pohai maasi o fahulu mo ngaorive ai sake tu kuafu ya hono leo po me pare la venga marie piamo atunaisa folau toloa ko ni una tu ko mai tai mini mata lele ina utuku mai lo ke tolo tai min a mai ku ilong apu asi lo tu pohai o vale ni tai me tu pohai o vale tai me tu pohai dia hona pe ko ai sa ke tu kuafu
tika ua mai he taimini na wa mai ke he tolo whakao si he taimini ke taki mai pe he taimini ko tu pouhai lia hona lavenga maari o vare ni tai me i tu pouhai urakia i he hiti ko ni ai ko hiti whakao si ia Te tau hoko atu e ni ki he kuna he tolo mita te au hongo fulu ai Open Boys. Te tau hoko atu i pehe ni ki whanau tangata i pehe Open ni. Ai au ia e hiti e ua. Open Boys tu tau hanga ti ai. Pea e toi hiki hake ai mā o lunga, e ngahi nau nau, puna, aki ai, māka e taha. Ai e ki hiki hake ai he tolo he taimini. Ko ki hiki hake ai he tolo ki he tau whanau tangata ai ko wanga ko ki sausi running event is the boys 110 meter hurdles, first of 2 heats. Final pe ke ko kula to taimi me heni o sine na mai stada Nai ko lo ko to fokoia e fe au he tau ni e tau hia ko le koti. Oia. I tau wa ma ko ki te pai wa fo o. I he tai mini. E tolo te au hongo fulu ai openi. Fe fono akwe fo ke na hi ako. Tolo mo a tele whakatahape na whao spoti koe na ua whababa ki a tele tautari pepia na tolo e kostonga koe lere koe he hiti uruaki koe ne e openi o kia ia te vita finau e kostonga ko piurein la tūri a hona ko e tuini la waka a tele sio ne tau whalawenga maari e pia mo sio sifa pone toloa Kole atu ki e kawhi au I ko ia ai Open Boys discus throw Open Boys discus throw ko e kawa officials ena ko nau lava atu ki he mala e tolo tiskasi Kapau kai ki mou iai te tau hoko atu lewa ki e Junior Boys Ui atu eni ki e Open Boys Open Boys o nau whi au hi e discus throw O stai ki e mou loto malae Ko mo kau ofisiale ni o kunau tari atu. Apo ou. Tolong mai sika. Tamo ke tolo. Kei kulokula te tepi. Koe lava pe ai puna he tolo ai Open Boys. Hina te tepi. Te tau hokat ki kalas whanga osi ai a koe Senior Boys. Koe peke tuku mai he taimini. Pea mui mai ai e tau whaki me e tari uaki ki he whiau ki hono hiwango fulu mawha. Ia e whak me e tari. Waweni pe. Teu homo whangi te pire me e tari ke. Koiko. Te watu eni ke heat uruaki ai Open Boys 110 meters hurdle. Koe he tolo pe osi pa tau whange au, pe tau te au, pe lere fuka. Koe ake Open Boys pole vault, ka whi au he Open Boys pole vault, whi mau ke mau i he tari ui, i he tai mini. Open Boys pole vault. All competitors should be at the marshalling area right now. Whainga maari e lere i petu e tau taimi. Ki he tau whanonga ko ia i hahoni kake. Ka koe teu mai ai hiti uraki en.
au tuku mai tai mini ha o ula ke tolo na puna mai tolo ani vave au pito ne asimai ana sifa pone mei tolo kari una tuku fata mai pe sifa pone ne mei tolo si mava au pito mai tai mini au mai ke tolo fa si au ke te pi tolo atere ewa. And that was the first heat of the senior boys. Senior boys 110-meter hurdles. Bueno, tau te unu pe o foki ki he whanau tangata sinia. Ane whako kulave ki i te toto aki holope anga kohon na tuku mai e tau mea. Ka koe hangai ano tuku mai koe e tau Pokatuen ki he heat honoua ai senior boys 110-meter hurdles. Ko tolo aia. Arifereti kai foto. Hiti urakia me he hiti e tolu. Hiti e uaini me he hiti e tolu. Ai whanau tangata lalahi. Gaya Paula to ia me tailulu ko te vita lampeti lia hona. Samuela Finau la venga Maria Isleri yang itau toloa. Yang satin palhame apfo. Mawa te tepi. Mawa mai be mo stada. Iti hanoa. Tukumai senior boys 110-meter hurdles. Matatau apfo ni hari ni koe tua satin palhame oski tomo mai ki mua. Kau nau mata tatau mai pe. Satin palhame apfo ko tailulu ko Paula to ia na mai ke te vitamini Paula to ia. Tailulu apfo lavenga mari. Mari apito lere ko ni nau mi mata tatau mai pe. Toki tomo mai peke te pi Paula to ia me tailulu satin palahame apfo i ka ua pe Samuela Finau la venga mari e fika tolu ko hiti toluen hit fausien whanau tangata lalahi ai sini ya. Whahoko atu ke kau whiau hikoia te nau mau me tari i he ahoni. Ke mou whao whiofi mai ki he puhai kuna. Ko en ko me lava whiau hi kuna he tolo. Kone osi ko ia te tau hoko atu lewa ke whoa ki he tahi me tari. Ke mo pita vi tolo. Final call for midget boys high jump. Final call for midget boys high jump. Ko ui wha osi atu eni ki he puna maolunga ai midget boys. Ngoi nei os asia i kuna i he ngahi event ki mua ane afi. Tuku mai tai mini nau hao ko ni toko nima. Hange ko nau lave ko ki ai ko toloa ni ko si asi mai ta wha ko tua pita vi mei toloa. Uraki toe toloa pe taha ko wakapuna. Pita vi toloa, wakapuna toloa kon lawa pe na uraki ua mai tai mini. Toki tolu mai a lakulu mei ewa. Maria pito ai lere mai ko ni. Pita vi toloa. Kau fe au i ko ni mita whange au. Mita whange au o stodon ke mo i he marshalling i he tai mini. This is a call to all participants of the 400 meters. 400 meters, please report to the marshalling. You should be there now. After the medal presentation, we will continue on to your event. Koliat ke kau pule spoti ke mo toko ni mai.
ko open ni ko open tanga ta ko hite ua ho ko tali ui ai kau fe auhi ki he lele mita e whangeau fie ma upe ke hoko lele e tau ngahi polo kalama o ka osi hite ua ai fe auhi puna he tolo e tau hoko atu ke foa ki me tali pea mui mai ai mita lele mita e whangeau tuna kau lava kristonga ko ulaki tieni ai open boys 110 open boys o kuyai a te vita finau me a tere ko kureini pinleini la tu me ria hona e tuin lavaka me he koristonga o sione tau fa me lavenga mari e mo se si fa pone ko me toloa ai ko na to lele mania ko tama ko ni pe ko na lele ane nai ta ko sinya ya tuku mai na ulele mai mata tatau ma pe si vave aku te ase se si fa pone ia me toloa se si fa pone me toloa itu ape le ni tu a ko te vita finau bei atere se si fa pone toloa te vita finau atere ha ma ke to fasi na ke te pe tamini na mata tatau tu pe ta to ki tolo ta ria hona ia ko fo i lele ko a te vita finau pe mo se si fa pone i whanga ta a ke vete atu me heni sa ke maka i ko ia ko atere open boys 110 meters final heat for the open boys 110 meter hurdles ko tama ni ko na lava ko kia ni nai ko tau te hina ko ni final patongai nge kau ma metali ko tau fuak metali fa ho ko osi ai event ko eni fie mau ke mo frau fio mai ke puai kuna kai fua ke ngai metali kagoia ko e uraki marshalling senior boys long jump senior boys long jump you should be in the marshalling area right now ko ia tuen he tolo fa o si senior boys he tolo fa o si ni o sen ta fangeau pe tau te au kai senior boys long jump tonga ko ia e fok metali ko e hiti whaka osi koe ni ai wholau tonga tai lulu Watson pare ria hona las whaapoi i lawenga maarie ko wheki tufi a tere bea mo mafi whaka osi toloa ko ni nau tuku mai tai mini ko wha pe mau lere ko ni wawe puta asa ria hona Watson pare me ria hona e foki lawenga maarie kia whaapoi ka ko ria hona ni ko si mawahe mai ki mo hatai mini tau mai ki he tolo whakaosi tau mai ki te pi ria hona lawenga maarie atere ko lava ia e preliminary ai puna he tolo mita te au hongo fulu te tau hopatu mamalo mai ko ni au mo ni tai mini ka ne pare la nai ki iongo lewa ko e whanawa ko nau Teu ki fuak metali ulak put. Dia tahu teu watu ke fuak metali fuak metali ki he fiau spot atelita no hiwangu full mafa. Ko le atu ki he kau fiau hi ko na e ui atu ane nai. Aya e fuak ki e ngahi metali ki ngahi event na fa hoko ane afi. Pe he fo ke